kan Inrenchem don chuan kan chief minister chuan le khapuan a le lam zia to te chu thilpui mo tak tak le athu soi tur zia nan te amanga afakom khop mai British Prime Minister Margaret Thatcher Khan omlo na pindan electric eng chit kha angai mo veng maya atilhum zel chen ti thu ansoya khovel mitmua mi chedei kilkara ke ni te po in chung Inrenchem na thu chu kan lo sheve pha a khovel ram chang ka nga ram hroi tu then khat kho sak dan le an hau tak lo zia ngai to chuan kan ram hroi tu te laka thik thu ti chat mai hi ol takani tunma kan ram hroi tu te hau tak zia ngai to chuan tuna kan Sorkar ho tu te laka du thoti na deu po hi ala hun lovin akong kal chi alo ve the thil reng reng hi ti luat tuk om veksia ho tu pa berin Inrenchem atui pui phot chuan kan zia pha nge yang ti arin oma Inrenchem hi kan ti nge nge turani a Sorkar paisa reng reng hi a lok thei ang bera man turani a chutianga Sorkar paisa ren chem na tel lawa mang tu te chu Sorkar na thok an ni phei chuan shem thei an ni kan Sorkar shon mek ma a kan Sorkar shon khan Inrenchem na lama kalpui om thom kan shelawa Inrenchem na lam thu ai chuan poisa tam thu lam kha kan ngai thlajing zokin alang Inrenchem mai ni lovin kan minister le MLA zong hi ei rulo turangai an ni bika hetiang Sorkar hi Mizoramin kan la shon ngai lo bokin alang khoila e emu chuan cheng khat po ka iru lawang hanti mai tele katan ei ru ka trulna omlo ti tongkam te kan shia a mazi chu tiang soi tu te om dan le an thu soi chu a in herem chia lo ni in kan she ome kan Sorkar shon me ka kan MLA le minister te ei ru lo tura anin soi na ero hi chu mi puin kan poma kan ringa kan thamwan pha bok kan Inrenchem don chuan rilruwa thil pakhat alo lut Pennywise pound folie poisa noi mang phim khur thiam poisa tam tham mang thiam lo ti kha ke phei hi chu kamol deuh boka thil thar te chiam po tilavin dan omsa hi ani dan tur angin kalpuila kan filmei don te hian karinga Sorkar ta na hlok na tham thila hian Inrenchem masata ila afuin arin kan Inrenchem thei na lian tak chu kan kong siam na le kan technical department te poisa man na tle mati dang lam deuh hi ni photina lang chumi ti tur chuan project monitoring committee kan nei hian mi pui ati thamwang khop mai Inrenchem na konga minaranin kan mu theilang sarber chu aizol khopui chunga tuisem changa tuiluang riral na salutuk hi ani mirama chuan mi malin tuizem lian pui nei lem lovin Sorkar siam tuido ta tangin englai puin tu ang to kher chwa tur a maya chu tian ni chuan englai puin tuido ta chuan tui a reng ti na ni kenia chuan tuido ta tui reng lovin mi malin tui da kholna kan ngei to a tui sem lain kan tui zema theu chuan kan chung khata awan boi deuh phei chuan kan chung khat man lawa chung khat nu tam tak le chung khat patam tak hi khoi ilawa an kal lo na chan le an kal tlai na chan tam tak chu tui holaya ina angai thinwang ani chuti khopa tui holai ngai poimo ngai lai chuan kan tui semna venga chuan tui hi luite tui tia chitin luikor rangsanga abo huaw ringa heti khopa tom tui kan luan ral tir mai lai hian vengchin khata chuan Sorkar hnia voi khat chau tui a ho chen heti khopa tui kan in pek dei zo lo laya khoi lai venga emo heti za tui alwang riral hum mai hi chu mu ashom tak zetani Sorkar thar hian Inrenchem akalpui don chuan hetia kan tui siak chwa sa wal out taka hetia alwang riral mai hi ati top dan emo ati ziaum dan emo ngai twa hi nama saber tur ni takani tlemin hanchik devin tha han tho dewila chu kan tui luang riral hi azia ngeyang he thil olsam le wal au bitum masalawa Inrenchem na tur kong dang ngai twa hi keiniang memol chuan kan thiam velo hial ome kan Inrenchem don chuan kan na tho tur estimate kan ti hi ti danglam angai hialin alang kan schedule of rate SOR manga kan estimate siam hi alok lutuka voi ni shal chon te hial po ado zo ni in alanga he thil hungun taka ngai to a siam chat dan zon angai hle in ka sia tuna chon project monitoring committee te an to a an mitlungza na tho pu in kan SOR anga tho chuan contract na zong hi a hlok lu lamma vekin alang chu wangin kan SOR hi kan ti danglam emo chumi chunga emo chuan eng thile mo kan ti hinga in alanga state chen khata chuan dan dik thlapa an tho hian 10% te an hlep theya achena phei chuan 10% hlep phak lo na te po an nei
ke ni lama hian kan hlok uchuak talutuka poisa in ade lo chin hi atam lo thei ta thin lo ani Sorkar masa aphe kha chuan airport sak achimpu in a thoktu contractor kha engtin ma kan tilawa airport trolley te contractorin an hatho nana an man chiat vek pu in kan Sorkar poisa in athar dang kan leile mai zongani kha kan estimate hi asan emawangin a hna mutu le a thoktu anom shanga namru na te bavana te namutu an oma ma che chung mi te chuan an thoklo huna an shal topa alei tu chuan adu le a shal le chonga namutu te alei chong tu le ain kul tu te zong hi an vain an hlok vek ni tla thiana langa a hna ero chu a thalawani te che kang chu kan lung a oi meu lo tlang chu ni hi kan Inrenchemna tur dang le chu secretary ata na thok under secretary chin chunglamin MR an lo nei vek ringot mai hi ni hei hi engdan nge nia India ram state danga anti VM ti ngai to angai kasha swalo chang congress hun lai khan department officer ten motor te andonga anna azirin secretary ata officer te khan andong ve si lawa motor don la kha kan ngai sang na samai chi a chumi thoina na anti kha ani a ma se anula ma secretary ata thokte khan motor kha andong vele ta thau si a motor don te kha a nazir nilavin lo san le san lo changin ante tatlata chu wang chuan motor dong bok MR chhor thei bokin anom ta ni berin alang works department ami te hian chu tiang MR chu anin siam chop chho ve ta a police lamin an han ti ve boka atu nge ching masaber ti po shat theilovin an ma ni le an ma ni an en ton kwala hetiang he department then khat le secretary ata anti tazel mai ni inalang keini I state house sale changtlung zok te ti ngai lo thil state danga chin chang shedeu te shiata soiza thak tak te hi kan lo ti reng ni mai na lang kan Inrenchem dona ni chuan kan ti chin tam tak kan ti lawangai dona kan ti ngai lo thil tam tak kan ti thar angai don boka chu chuan enge mo angong dona ma se thil dikle tha kan ti don chuan soisel na te kan dol zo ve angai nge yang tu huat ma hlo lova ro thataka rel tum hi chu kanom dan ngei to chuan thil theilo tlukani ti kan sha reng atul ome PL Liandinga MP le amo phurna FL ro chana sangni somni pali India general election hun puan aloni ta a Mizoram chu a in thlang masa ni in April ni som pakwa a kanin thlang don ti te po kan sheto a MP le amo phurna chungchang hi mi puinol puina kan sha ta tan hetiang hian han soita ila India a dan puin Lok Sabha MP zanga somnga thleng aphalna a Lok Sabha a hian seat zanga somli pathum a oma Lok Sabha MP tan chuan hetiang mi hi ni angai India khwale tui ani turani kumsom ni pangatling chin ani turani parliamentary constituency enge mobera vote anei turani recognized party candidate chuan rottu pakhatal ane angai independent tading tur chuan rottu somtal ane angai da kham tur om dona general category mi te chuan cheng sing ni sanga da kham tur ani anga SC le ST candidate te chuan cheng sing ni sang ni zanga da kham tur ani hlole ham thatna MP malham thatna chen khathe tiang hian hantar langta ila MP te hian thatin hlo cheng noi khat andonga tin an hlo chu kumnga dana DA angin apung bok hlo hi salary allowances and pension of members of parliament amendment act 2010 in atarlan danin thakhata basic pay cheng singa pe kani parliament session a hian ni tin allowance tan cheng sang ni andong bok KM khata cheng som paruka azina ni chuan MP te hian travelling allowance andong theibok tin thatin constituency allowance cheng singli sanga andong bok office sen sawatan thakhata cheng singli sanga andong boka stationery le postage sen sawatan cheng sing khat sanga andong bok he sum hi secretarial assistant te hlo pek na atana man theani member te hian an mani le an chung ten a thlona dam doilam en kolna an don theinan thatin cheng zanga an pe chena ni MP te hian an na thona atana an sen so meeting a kalte po huamin travel reimbursement pe kan ni MP te hian an tram chung zongin manchoi lovin in an lua theani mo phurna le ti tur MP te hian ti tur le mo phurna sang legislative deliberative le developmental role tia chen thei an neya a in dotin kan soidona ni legislative role
dan siam tu ani ne hi MP mo phurna poimo berani India Constitution article za som pakhat na in asoidan chuan eng bill po dan aloni theina tur chuan parliament in ni in an pass nu in president in alorem ti angai ani bill pa ngai ani chuan a simple majority in a pass mai the chumi omja chu bill pass don ni a house omza asom nga ay tamin anrem ti chuan pass mai the ani article za thum sumruk pariat hnuaya constitutional amendment bill ani ero chuan special majority angaya ro rel nia kal zong zong mun thuma chena mun ni in anrem ti a MP omza za sumnga anni telbok angai bill chunga thuda sang te chu MP chuan soi hovin an chei tlang turani ti danglam nga yan ti te po an soi hawanga anrem ti tlan angin an ti danglamang deliberative role India dan puiro manna ang chuan executive hian legislature ba ka zo na te an chana ngai chena an na thote an shilfia angai chena ni MP ti han Sorkar minister te prime minister thlengin Sorkar na tho dan zo na an zo chena ni parliament rules of procedure chuan question hour le 0 hour hun asiama chumilai chuan chongka inemo ziakinemo zo na azo thei chen state malemo constituency malbik chungchang po azo thei vekani parliament hian standing committee sang anei china chunga member tur chuan MP te achangin house vevi a chairperson ten anrut thina ni hen committee te hian policy program le bill te azir chiangin azir chi ka belemo payemo tur rotna te asiam chen committee chen khat public accounts committee PAC te committee on public undertaking te phei chuan comptroller le auditor general CAG report te anlakhel le chenani heng committee te hi house pani inan man rules of procedure manga in kai shwai anni a heng zo na te soi ho na te le committee mang te hian MP chu a constituency le state tan tlang aw ani theni developmental role MP in parliament chunga ati tur legislative role le deliberative role kan soi to a chumi ba ka chuan MP chuan a constituency emo a state chunga mason na lam malak na ti tur le ti thei tam takane ani hetiang hian lo soi zuila MPLADS member of parliament local area development scheme MPLADS hi sangkha zakwa sumkwa pathuma changkhan manchanani a MP tin hian an bia chunga mason na lama malak nan kumtin chengvei bel chenga andong chen he scheme hi Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI in an enkola MLADS hnuaya na tho theile tho tur tele ti dan tur te kai shwaina an siam heng MPLADS hnuaya fund te hi implementing agency sang kal tlangin pek chwa ani chen MPLAD scheme hi hansoi chipchiar deuta ila heng scheme hnuaya hian heng te hi ati thei social welfare taksapian phunga har sana tok te tan tricycles motorized battery operated wheelchair artificial limbs te leitheni a heng ti van tlang in khom siamin adong tu tur te hna hlan turani hemi hnuaya tran puina tung tur hian dilangaya chief medical officer hnuaya committee na endikin adong tu tur athlang chinang pahni na health ambulance rangphur na motor aleithaya district magistrate chief medical officer chu anei tu le mo phur tu ani bina ambulance lirthei wildlife sanctuary national park ram sadam lo in hliam phurna aleithaya the wildlife sanctuary national park in lirthei en kolna le leitu ni na mo phurna anchang pathumna education computer Sorkar hnuaya training na na man tur computer software te aleithei mobile library Central State tua chung Sorkar hnuaya zirna intetana mobile library din nan aman thei furniture primary le secondary school Sorkar ta emo Sorkar pui motetan furniture cheng noi somnga man thleng alei thei school college le public library tetana kumtin le khabu cheng noi somni pani man thleng alei thei school bus van etc le nan aman thei infrastructure public buildings Sorkar sikul Sorkar damdoi in shelter house heritage building te asakbel ngai sakbel nan aman thei heritage in hobi ka hi chuan archaeological survey of India phalnalak angai thung rela tanga chukle lon ol samjok na tura rail station sakna atana man thei
bar associations in tur sakna atan aman the vantlang muna solar light da nan vantlang muna biodigesters da nan mun poimo laya CCTV camera da nan cooperative society te puina atan centrally sponsored schemes CSS sa central share le state share bill na atan CSS sa central share le state share bill na atan abikin national rural employment guarantee scheme panchayat yuva krida arkhel abhiyan sirva shiksha abhiyan etc atan hian SSA te state share pek theilawa wangin lola kharti te a omfo china MP fan kanti mai hi aman thei rengani sumpek dan funding mechanism Ministry of Statistics and Program Implementation hian kum khata chum ni cheng crore 2.5 ve in aron hlanang first installment an pek chwa don po in hetyang hi ani angai kumkalta a second installment kha release ani angai kumkalta khan first installment a sumza somria chu man chwa ani ngei ti tarlan na utilization certificate UC a omangai UC hi district magistrate in Ministry of Statistics and Program Implementation a alanang second installment po hetyang din huna chau hian pek chwa ani ang la pek chwa lo zat hi kor khat ain atlem turani MP in alaman lo zat shim cheng crore 2.5 ain atlem turani financial year kalta a utilization certificate te chu district thunei tu 10 an pe chhuak to turani fante hi aleps thailo thunga kumkal zela manatana chom thei zelani twal chung in rel bolna telve na India dan bungkwa e na chuan panchayat committee le zila parishata te MP telve na tur chu state legislature in arwa manang ti in ada panchayat committee le zila parsi hattak hi chu Mizoram in kan nei velawa India dan puibung kwa en tho hian MP chu a constituency chunga municipal sorkara te MPIO tu telvedan tur asiamang ti in asoya district planning committees chunga po MP hi an telve tur ani bok pathumna sorkar scheme te vilzuina MP te hi an constituency chunga CSS shang vilzuina mo phurna sang tak nei tu anni Entirna National Rural Drinking Water Program NRDWP chuan District Water and Sanitation Commission DWSMS din hi aphuta chuta chuan MP chu member ani scheme danga po chairman emo member emo anni chen kan soita ba ka hian MP te hian central le state sorkar malakna scheme te chakle zwala kalpui ani theina turin meijang hlap tu ani theya hetianga tan hian central le state sorkar an thok tu te ne na tho ho na tha siama bial chung mi puite ne na in po na tha le income na tha ne tama an ma mo le ngai mo shat sakte atrul ro rel na ami pui ai o tura a thana thlan an ni awangin an constituency chunga private corporate sector te chu athun hnuaya an om na chen a oma industry lama maso na tam tak a thlen the ani tun main MP tam takin an lo ming that pui to ani thukharna MP Inthlan kan ma chondona sangkha zakwa sumsari pakhata changkhan Mizoram big IO tur kan lo thlang tran to a Lok Sabha MP pariat kan nei to MP ni phungle anmo phur na ero mi puinol pui chuan kan la shelo viawina lang chumia wang chuan hetiang thu hi kan han ziak ta ani e Mizoram a hian in soisel na thu te in fui na thu te kan ngai thlatama shiat na poimo information omzinei kan inhlan chong tok lo fowa chu chuan kan ngei to an le thutluk na tam takhi ati boy ve ni in ka hrechin shat na bulle nget nei turin thei top i chwa tlang zelang u